ngasi ki blogs de dem phamung da gi hore hajik payu ki pung taruk makhai tare ko ado ai no ma ki kari kari tawi da tum utlake ko ngasi di ai chan pa school ngane chat ka da ba adu dina hajik ma ki lunch ke ka so ai pi do ini ko na school gi ado kamai kai kai tawi du no ma ki ai dum utlake mayam da tum share tawrake ko to yeng bi na se mayam ai ingang gi lunch pi ke tawi ka lunch sidi pasta ina ngarang semba ka ito hajik hapaga sahalaga bibi ini pasta sahali ji kamla se ma happy ke mayam ngasi ki ai chanu pa ki lunch ko pasta sima siga leire kamla ma happy re di fruit ka vegetable gi sisima pouch ma uti di muffin sama ko chuma ki ngasi ki lunch ni my lunch box siga leire ko mayam ai ngang sa school check kare ko ado ma se hafta da numit humni khak ma jazz band extra class so we ko adona ayuk nan ta gi se tuesday ka thursday ke ayuk nan ta da oi ba friday na moi gi class lo ra ka nung din da oi ba ko to khoi le kai gi ngang mari khak ya wi ko aduna ke na khona carpool to ba ko ado ngasi di ai khoi ki ma ki mama na ba gi mama na pu khre hayeng irai numit na nung din da aina lo ni ko moi se carpooling to basana di khara ko minatra di hafta gi nganta khuding gi thin bedo jamela ni na koina carpool to bani haiba ado mati chakhare hajik ngahale raga mo ai mu loishalaga school chatlani ko adu su mayam du su utlakke yeng binasika mayam weather se khara pharak pade gi mapan se leiga sat pa hokale eto khoi ge se mu kon se taban ushi ko This is a quite uchi la aga chana ba haina uchi ki chana ba hapa ka thambi ko sige sige ishing ni do ishing che hapam direct ishing hap mathau ta ni uchi la aga ishing thak bagi so tulip sat pa hore sesini koi ki mangon se gulab su kui roi sakala ani mayam ai hajik lotion na loire ka ngasi di ai green set le akhoi every month ki tuesday se dum color ma choose to we ka adu set si highness adu handak month april month ki tuesday se green set si na high ko adu dina adu mandatory bu din te ko set ta ba ya de haina di oide adu dina dum ai shu every tuesday bu di set te da ningchang bu numit to ngasi dum hotak ningchang e ko adu tuesday ni na green on lit le ko aduni mayam utlake tum mayam egisu lunch pack to na loire hajik ai kitang charawan gani ka normally ai se ai gonta ta chakchai ko chara dum ingang wi ngai degi adum habit ora poto ko school chatri ngai da tum khoma ina khoi da breakfast da chak pijera poto adu dina ai di gonta ta chakcha da ba ya de ko na ta di dum nungai hakchang da nungai ba phau de ko dina ai charawa li dina ai charawa laga adum school tho oni to school tho poto su mayam da su utlake ka mayam se bindi chamaga thama mini kai gino de harin school le halak pada bindi do chamaga mai machum do ta hamra mina shema dam na nungai ko na tradi hotat chamaga shema do mai kitchen up oibedo aduna nungai te aduna sain chama thama me do harin school le halaga adum semaga ngorani ko ai chan pa bindi yam pa me ba aduna tawrini sumaina dum kupsal laga thamme ko mathak te gitin kang su ta dana ba haina
Mayam ngasi ay asi set le green, black, black. Mayam hajik le lambi de chatli ni ko. Yam no pudi thap te ko ek school se gari de chat pada minute manga mungtang ni ko. Mayam school jawre sisani ko. Wolf Crossing Elementary School haina. Sina ko ek stop ki parking ni ko. Tadi aku school ki manak ta lai sina kaino ni. Junior high ni ko sina 6 dagi na class 8 po ni ko. Aku ki sina KG dagi na class 5 po. Tadi ada sina 6 dagi na 8 po. Asilo raga high school chat ini. Mayam hajik school jawra bani na manung changani ko to manung budi utla roy ge utpanungai roy ado harendum school loiraga su mayam du utlak ke adum ngasi gidi daily blog koi bani na kai kai tawi do mayam da dum share tawning dana video se ka pani ko mayam dum yeng binasi mayam ai school le halak aga jumchang na kun ha matangai ri ko aina ngasa ekta ke hai bindi chamam do hajik semaga ngauduini Gadi chaku thagadlani hinjang budi thong aroi hinjang dingarangi rajma thong balai haiba aduduna sanagi di rajma ga bindi ga pi hedi mawangang na roi ko aduni asise ngauram balwaraga muk ai sanagi chess class mucha toini ko aduduna jang na dum phat ngauraga adedi nga tang potharaga dum chess class chatlani atu sumayam dum utlak ke ko mayam ai bindi sembal loire ko Mayam hajik ay to eko ay chanu pathin bagi ay ngahak uirure do na sak kasi kanom tawre mapam jaro ka mo phangna si ka mayam ay ngang chess class achang hre ko chess class se pung amagi class ni ko to na jum chat la roi si ka dum ngai doi ni mayam ay ngai ba si wasal le ba do ishu adum ngai re because akoi gi jum dagi si lak pa se 20 minutes ki lambi ni ko adiduna pungama khatangi class tu ka hangalanda tawradi adum jum yobaga halakpagi matam yorani haina sigadum leire normally di ainu pana nambana puti thinbi ko dogedi kai hai aina la asu adum akoi asiki manakta grocery Indian grocery dukan ma leiba ba chowama adoge duka idum hinjang napi gi hawai chengwai leiba chatli ba ma ngai boina adona handi ainu pa chatringai da Okay, grocery promotion lay horabada aduduna mathau tadraba leiba chatpagisu aduduna dum si gai manunga phammaga ngaina leiba sika aise pura uirakpadunida sase ware phatsana ngasi di kaigino khangde adune ado ngak minute manga mutang dingai ko ma ki loigadaba do aduga haren jum chalaga stum una sika kamuk maya mai lambi dani ko yum halini sanagi classes loiraga lambi da gai thawini Mayam ngasai bindi ngobado siga leire ko dugedi rajma thongbaga gedi aina moshuri iroli ko igi adi ke hai rajma thong se am chaning udaba duduna ngasi gedi adu masina loishalle ko yam chamna tawre yam mathen tawdre ko nunghang sur mine theng hajik aduna mayam khoi yum yoraktana irujana loire ko aiga I chanupaga normally mayam akoi nung hang de irujai ko especially ai gai chanupa ko nung hang de irujai because sara din mapan de layuraga adum fresh na tum ning bada ko nung phatok shut kano ayuk to irujaba yawi but normally di khoi dum nung hang doina irujai ko aduni mayam do ngasi gi mathen di yamna tawdre mayam da sum ucha ghredna ko rajma ngarangi ga hawayama aina iron sale ina chaning dana ko gedi bindi mangaure duga aigi dingarangi karla khabi ngauba khara su leiba adu oina charani and mayam wadi phajana ware ko phajana su ware haji pung mapun makhai ta dore ko ado charaga dum pothana batawani hayeng su sanagi ayuk ngan natla pagi hai ko extra class khar leiba tuna ayuk ngan ta da kharangan ne chakani normally mai matam chatpato taret ka minute kun gi du ka mai school bus la ieba adu ka chatloi hayeng pung taret ta chakani ko adiduna yang na potha ingang tum hange natradi
ꯊꯦꯡꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯎꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯦꯌꯔ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯅꯔꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯋꯥꯟ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ ꯕꯥꯏ